Za držat muškarca treba 4 stvari. Hoćete da vam rečem? U prvom redu ne smije se predbacivati. U drugom redu šta je najvažnije od svega je seks. A mi žene, sam nas boli glava, sam nas boli trbuh, jednostavno se ne damo. Mi zaboravljamo da je seks muškarcima temelj života. Da je njima seks važniji od hrane. I onda žena neće, on će otići drugoj. Ali taj muškarac, onaj čas, čim on svoje obavi, on se sa srećom i ljubavi vraća u svoj dom, svojoj ženi i svojoj djeci. A žena glupača odmah počne vikati, napraviti aferu i on mene vara, on mene ovo, on mene ono. A ona ne zna da je ona kriva, jer mu nije dala seks kad je on tražio. Dakle, to je broj 2. Broj 3, kuhajte žene muškom ono što on voli jesti, a sebi skuhajte ono što vi volite. To je 3. A 4, nikad kad on dođe kući, nikad spušteni nos. Uvek ljubezno